Ala, kwarog. Idiskarga yung dagiti pintor manipod itivan. Unang kail. Manay mo't siguro daytan na mausar para iti road beautification. Umanay dag ito uyan ng kail. Isa bagay, ada na labaga. Yellow, berde. Aminin! Kaano tayo nga irugi ang kail? Inton bigat Anya nga iti ipinta tayo kadag iti pader. Ang panunutek nga ron anasaya at no dagiti ada nakaistorya na abambanag ti maipinta. Ay, mabalin ma itang kail. Tinasayat. Mangsapul tayo. Ti ada talento na nga agpinta. Sige, tayo bagak day ta kadag iti kakalugaran tayo. Paray, umayak agpresentang agpintar. Ha? Apay amom ti agpintor? Ay, launay mo ta, pare. Oh, ay sige man. Rugyan man nga ron ti agpintor, pare ba daw? Ay, wala, pare. Ngam, iti may sa kondisyon, pare. Na Nangina ti tangdang iti may sangal daw. Ken si kamin ti makamu iti makan. Agaraman merindak, pare. ay no problem. Basta nalain ka nga agpinta Ay, wala mo ta, pare. Hangam tay ko na ka. Nangina ti tangdang iti may sangal daw. Ay manungay. 2,000 a pesos, pare. Na, nagnginamutin. Ay, awan ang harod. Kunak no tumulong ka lang para iti barangay tayo. Ay, Anya? ay amom ti agpinta itinwang banag. Nakitam aya anagipimpinta iti kasta. Ay, kunak no amom. Tagipinta ka iti may sa anwang adakkel. Anya ko matipa ka inaigan tinwang, ta isupay lati ipintam. Adu mausar nga agarado iti talon. Mapartay. Pagsakayan. Adu pa'y. Day talaan tinapanunot mo. Nasakitin ti ulok abang pampanunot no anya ti maipinta. Ay kat agpatulong ka kadagiti kakalugaran. Amangan no adda muda. Ay, kastan sa ngagpaiso ti aramidek Ay aramidem ti kabaelam amang papintas iti lugar tayo. Day tangaran. Kayat kaw, saan tayo apaudi? No mabalain. Ada ko mapremyo a maawat tayo. Isu nga rod asay saya atem. Ay, mabalin ti tumawar, paray. Anya? Tawaram ti tangdang iti may sal daw, pare. Kasta ko ma. Uray, day talali magasot ko man o mabalin. Anya? Tulong mo ti daduma uray man nangina ti kayat mo. No awan mo't la ti pagtrabaho, di awan. Mala. Halaman langit, pare. Wayne, mayata ka, niti ko na. Thank you, pare. Anya, papan ka agpinta ija igit ti kalsada ba daw? Wayne, isupay, no da maitid kanya ni Parinteng. Anya ngay mati ipintam ijay. Nagsarita kami ni Parinteng. Makamuwak to ka na, no niya ti mapanunot ko nga ipinta. Tinaskain at na maipintak. Amom aya mati agpinta. Awan mati nakitak manipod idi ana ipintam. Naglaka. Day talang ay kisang kong ama. Seryoso ka kaday? Kito'y may. Nakitulag ka kaya no saan nakaseryosa. Mala, makamuk ang araw. Adda tayon dito igit ti kalsada. Anya ngay ti ipintam kabadong. Wan ngagpaisaw. Ada na panunot ma. Ay, yagtigir-girak pa kayo din, pare. Kunak nurugya mo ti agipinta. Buyaan mi ti aramidan. Wen nga rod kayat mi makita. Saan ka makapinta iti kayat kaw, no da kayo di tamang buy-buya. Apay nga yakas jay. Iso pa nga siyaw, panawan da di tayo. Anya. So kayong to may di tayo inton ni bagakaw, analpas. Okay? Wen Hangam say-saya atem Barang datayo ti maikan iti premyo. Nagadumatan a pintor dito'y sangot itersin na marikwanang. Wen. Madama nga me, hindi pa nagpintor da kadag iti pader ti kalsada.
Talaga gayam apapintasan ni Kapitan ti kalsada tayaw. Ada ngamin programa ita ti gobyerno tayaw. Road beautification. No, asinon to ti kapintasan, di adan to premyo na. Mayat mat ang arod no kasta maray. Iso nga ado ti ginatang ni Kapitan Apintor, tapno ada maaramat. Kasta gayam. No adamat ilamlamang mo di tatalintom nga agdekorasyon, ay kat, umay kamot at ibingay mo. Ay namaray. Awan lat ammo kaw no may papan iti kakasta bambanag. Aya, Sa nabalay, tadamo ni badung kaw maray. Nagbayag mo to ni Tata Badong nga agpinta, Uncle. Ay, huwag nga rod. Manungal daw na di tapader. Inabungan na pa iti tulda. Ay, nangarod ka no kayat nga damang buya iti ipimpinta na. Paray! Mabalin ang makita, ti ipimpintam. Saan pa mabalin, pare? Urayan nyo ang malpaskaw. Aya! Ay, sigurado ang amakay ayo day tar aramidim Uwain ka, day. Danag mo, day, Sige. Ay, panawan da ka pa ditoy. Papan kami pa'y, kadagiti sabali nga agpimpinta. Nagpintas ti paintings da di tabangir apa ti ranggalaw. Hintaman nga rod buyaan. Rumbang akita noan niya ti ipinpinta ni Pari Badong. Aguray, kuna namin. Malpas ka no. Saan to ipakita? Ket no bilang ta saan anasaya at ti inaramid na. Di sayang la ang ti inusar na apintor. Huwag nga rod. Awan met dakes na no siripem no kasano ti inaramid na. Ay, sigurado na anasaya ti impinta na. Tadyak kaya ti sinsinan. Addaken ka dayta, intay. Ay, pare ba daw? Ada ka dito? Adak dito, pare. Ay, ada ka di impintam ditan. Kaya't kung makita. Ikatam day tatulda nga inyabong mo. Ta kita Ay, saan ko pa yung arod ang nalpas, pare? Ay, uray. Ay, kaya't ko makita. Aday ta, pare. Ha! Nay, Uncle. Apay ang makakaungat kayaw. Ay, talaga ang makaong ungatak. Inka mga la iti puraw apintor iti tirsin na ni kagawad ko nang. Apay nga, Uncle. Kut no nalpas ko aminan, anapinturan iti puraw ti pader. Ay, bura! Ha? Burahin! Diyak kaya ti drawing ni Pare Badong. Anya? Darasam. Inka mga la iti pintor. Ta irisum. Anya nga min ayat in drawing ni Tata Badong. Ay, inka din. Makitam to. Ah, sige. Inak nga rod mangala iti puro apintaur. Kapasuron mo ti arami da dya Pare Badong. Nagmayat ti drawing dagiti daduma akalugaran tayo iti pader. ay won marituyang. Adda sabsabaw, adda kayaw, adda painuang, kanda duma pay asabaw. Dagiti sabong nga adda pakasaritaan na. Wano sikat asabong. Ay nasaya at matamaray. Tapno maipromote dagiti kasta a klase ti sabaw. Wun nang runa kat adda mo dagiti agmulmula kadagiti kakasta. Kan saan lang adagiti kasta? Agipinta kayo mo't akadagiti makuna a beauty spot ti lugar taya. Wun taima ko na nga adda pakasaritaan na. Tapno mayat. No mga bakti barangay taya. Di nagmayat maray. Wun marituyag. Anya nga tayo tinpinta ni Tata Badong ditawi. Kitayak man. Ha? Marihuana plant? No kasta. Isugayam ang nagunget ni Uncle Inteng. Adda pa'y may saan nakadrawing a tao ditawi. Kat nasuratan iti Kapitan Inteng. Igam na pa'y day taamula. Ay!
Isumit lagayam nga uray lalim mabasit dagiti lapayag ni Uncle Inting itay. Ay, Apay, kastoy amo lang araw ti iprom-promote ni Uncle. Loko day tatataba daw. Burak man lang ay. Ayan na nga, tinalpas ni Kabadong a drawing nga inaramid na. Ay awadan. Pinairis-con ngayon sigida ka ni Kwaraw. Na, apay ngay. Gaputa isaw, timang dadaal ka dagiti amin ang napipintas abuya ijay. Anya, Nulabsin tiyak sa aw. Uray ti kinatao kat dadailanan. ay nagkarukit din day ta a drawing ni Kabadong no kasta. Tilawlawan ko na nakitultulag kan ko na. Ay mangiruruman. Ay masapol nga rod ang mabagbagaan no kasta, kapitan. Masurunak. Nasakit ti ulok kagpampanunot iti maipinta abuya. Ita, kasya ti naramid na. Kit makuna mo aday jay amula. Kit ada pakasaritaan na. Tuyang. Anya, Dakal ti pakasaritaan da jay klase ti mula. Sana ya? una, puno day ta. Tama kadadaal ka nga raw. Bawal at talaga. Impadas ko lang. Kasta unay kay dinasuron ni Parinteng. Ora sino mo't talaga ang masuron. Uray si Kano kasta mo't tinaramid ni Kapitan. Talaga masuron ka. Ay, sayang. Tindrawing ka. Pinaikat kay din ni Parinteng. Nasayat mo, tapno di ka kat mangibabaay. Kasanungay, Inteng. Nalpas ka din ti trabaho yo para iti road beautification. Ay, dalpasin na. Nagpintas tigid ti National Road. May kahit nasayaat no kasta. Entun umay alawasan, tiyo umay dagiti bisita tayaw amang judge. Kuno mangkita ka dagiti na ipinta. Sapay la ko mga road, tadamot maawat tayo nga uray consolation prize la. Uray pinaikat mo ti drawing ko pare. Tanagbanugak, Mike. Isungaytad mo ti tangdan ko pare. Ay nagpuskol mo ti rupa mo. Ah. Kalpasan ti inaramid mo, kasta ti ibagam. Nye. Awan ti maitid ko atangdan mo ita. Ang imkid day. Kaya't ka ti makisarita kan ka itinalapat. Ha? Uray ma. Taumay kaminto kan ni Kwarog ijibalayaw. Tagsarita taman. Ay, ada mulayo ka ni Marito yang Amarihuana, pari ba daw? Kung magpaisaw, tataba daw. Agpudno kayo man? Ay na. Diyos ka. Awan mo ta pare. Awan. Kasano nga ron ang naipintam ngay? Nga, amumpay tilanganan? Imposible ang maidrawing mo tilanganan, wawan mulayo. Agpudno kalangan, tataba daw. Ay, narigat yung mulmulay ti kasta. Ay, mamati kayo kumakanyak pare. Kuaraw. Awan na talaga. Kasano nga ron nga amum tikas dya lang at timula? Ay, nakita ko lang iti ladawan. Manipot iti diyariyaw, pare. Aw? Day, tama na. Marijuana plantation. Kuna na? Di, ada pa'y ladawan tinaimula dita Day, tati nagkupyak, pare. Awan timulak, akas iti kunayo, pare. Ay, mamuak lang nga dakalukan nga aramidem. Siyak ti agayam iti pulis. Gapo iti panangi drawing mo iti day ta klase ti mula. At apundan nga damula ta kasta. Ay, natuyang. Agbabawi ak laki din. Anang i-drawing iti dayjay. Ay, basol mo. Nagkuna nga min aya. Salbag ka kidiya. Sa paibagada mo ito nga, damula ka marijuana. Ayun na yung ngay. Ay nabadong, aganos ka Tanay, wiltaan na kaitan ni Kapitan. Si kanto mga main. Apay, gapulang tayong drawing kon. At damula ko nakasyay. Tinasayat, ing kakasarita ni Kapitan. Agpalawag ka na. Ay, di laki maangaw mo't aday dya aparinteng. Ing kakitagkid daw na iti pamakawan. Tasaan ngamin nga ang angaw ti kasjay nga inaramid mo. Ay, pakawanan na ko na pare. Di ka laki maangaw mo't tayong. Ay,
Diyak maangangaw iti kasta pare. Di na kumamot pagatapan nga damula ka kasya bulong. Masi kayo mo paray. Di kag danag. Pakawanan ka. Ay na, hagyaman nak paray. Aminak, basol ko na dyan nga naramid ka. Very good. Tamo mabasol mo. Ito maminsan, di mo aramidin ti Jack kayat Ay, saanan paray. Saanan ang maulit. Pixman. Good. Saan ngamin ngang angaw day jay? No agipinta ka, di kumamit na saya at kun makaay-ayo iti mata kadagiti kaadwan. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo? Tumulong ka kadi para iti pagsayaatan ti barangay yo. Tuyang! Tuyang! Oh, apay. Erwar mo amin na badbado dita. Asaan ang maususar? Agraman sapatos. Adda dita sulit ti balay dagiti nadadala sapatos ken badbadaw. Ikabil mo amin dita sakaw. Anya? Tainak mo isakaw dagiti butas. Ang nadadal, kan lastiko ijay. Apay, adda gumatang. Sino kumamot ti meta gumatang ay? Puuran na. Anya? Dito'y mulatan apuran dagita ay ba daw? Katwin na. Nagbanlogak pala nga mangipan ni Jada yaw. Alang araw daw, puuram amin dagita a basura. Tinasayat, yung kapalay, nagiti nabati iti unag ti balay. Anya ay tinabati ako nam. Nagiti silupin, kan plastic. Mala, hingkan. Alang araw, inakaw. Naska na mapuuran ta amin ida. Tadikit isupa, sumali lang. Ay sos! Nagkunabat nga agpuor ka dito iti lastikaw kas kadaan niya paray. Paray? Kapay, di mo amaw. Makapadakis dayta iti salunat. Uray lang tumanon iti barangay Hulte Asok nagiti pupuuram. Ay, unay kamutin paray. Para day talang nga banag, Mike. Ay, saan lang nga dayta? Ay, makadadal iti salunat dayta paray. Adula amin paray. Na, tirumbeng kada kita klase ti basura. Kit ikalim. Tila bibiyangan mo na dyan, parinteng. Tiamok nga men, kat saan da apupuuran dagiti plastic. Ay, adula amin dayta. Mapalain, para kanya. Di mo ipilit ti kayat mo ba daw? Tadikat makapungtot ni kapitan. Ay, kaya pungtot lang, ano kaya na? Anya? Karkaro akto pa ya. Masurunak. Para dahil lang, sinungat na kiday. Na, Apay, gaputa isunti kapitan, kunam lano asinag. Ay, idi pa'y laang nga ada agrekreklamo iti aramid ni Kabadong. Uray pilit tilugan. Puuran na. Kaskada plastic. Day tangarod ka ti madi nga aramid ni Kabadong. Tidagas na. Isupay ti makaungay. No adda ibagadakin kwa na. Sana balik ko mano iso dalang ti adda ditoy. Ngam saan mo nga raw. Nga raw. Ado ti mairaman na makaangot iti asok ti basura. Pupuuran da. Kuna ni Kapitan, saan na bale, no dagiti laang papel kan bulbulong. Nga raw. Ibagam, tano agpordan tumanan. Ipanda iti adayaw. Bayan niyaw. Tay bagak day ta kadakwata. Numasadot kayo amang ikali kadag iti basura yaw. Yadayuyo ti panagpuur yaw. Anya. Mapanyupuran iti adayo a lugar. Di awan matatao. Nagadulaki din nga muyaw. Naminsan lang mo ta. Uray na minsan lang. Dahil ko na ni Angkal. Madikano ti agpuri ti basura. Ay, makapasaron mo dahil tangangkal mo. Para dahil talang agungatay. Makapadakas nga rod iti salon at. Dahil talang tigapuna. Winno at dapay sa balay ang makagapaw. Kwaraw. Anyakit din dahil ta sa uyaw. Dahil talaang mat nga. Ang mga nada sa balay panggurguraan nyo kanya. Ibagayo lang Awan. Dahil talaang tirasaw. Nasaya at mat taimbagayo kada pari badong kan marituyan. Ay, wala banag.
Gapo iti asok ti basura da. Ay, imangot dagiti sinampay ko abadbado. Isumot lang nga agat asok dagiti kalablaba akawas ka. Agraman ti pulaw. Kasano, kat nagpuskula unay ti asok nga agtaw di ti basura da. Ay pasaway nga min day apari badong. Ay makapaasar. Ay, masapul abagbagaan nyo ni Pari Badong. Ay masurunak no ada ibagak. Sapay kontrabida. Hey? No kasapulan nga ungtam, aramidam inteng. Saan amabalin ti kasjay nga aramidan na? Kitaan nyo matbasit marituyang. Ti anya, Maray. Saan basta agpuor kayo latan iti arubayan nyo kadagiti plastic? Naminsan laeng mo day jay, Maray. Uray pay. Tapno amom, imangot amin alinabaak gapo iti asok. Anya, Iso ano mabalin, liklikan nyo kumati agpuor iti arubayan nyo. anya mo tan para day talaan. Anya ti kayat mo asawan, Mare? Nasakit tinakam mo kanyak? Malah bayam, taibagak kini badung kaw. Ngamain, isaw tinagpuaw. Wen tati amok, saan lang anam na minsan nga inaramid yun ay jay? Personal ang datan sa abot din to yan. Diyak mo Istrikto da mo launa yan. Kung namlan wa sino da mo tayo. Si kanto mga main, nagadaw dagiti pinuuram iti arubayan ta. Kurang pa'y kiti da gijaya. Anya ti kayat mo asawag? Tapno at dagong gunada. Yad adak pa'y tagpuor iti arubayan ta. Anya? Igagarak a puuran da gito asilupeng kang plastik. Na, tapi naipay talaga, badaw. Ay masurunak. Umay daki din sitarenay. Amangan no addamanen makaangot iti dayta, kat umay damanen ditaw. Ay katumay dala nga. Sana ka mabutan kadakwada. No imbagada ngamin amaday, maday, di mon aramidon pay. Ay nabadtre pa nga ron. Na, Makapainsulto tinaramid na. Sita-sita. eso nga gibalbales ka, kasta kaday. Sino man ang tagpupur iti plastic? Ay sus, urela sumurek pa'y mati asok. Ni tata ba daw, Angkyle? Isumadan. Isarak ko mga rudag iti tawa ti barangay haul. Angam naladawain. Ay, salbahe at talaga day ta a tao. Makapasurun at talaga. Imbagak matang nga imbagayo, abawal ti agpuaur. Angam magpuurla tamat iti basura da. Ay, nalakala ko mati kumabil. Kabila kon iti 1/4. Laklakayan mo tayo. Nadamot siguro panunot nan Ada siguro basit Ay, unay kat ti panunot ti kasta a taon. Nay, kabilaksan. Imbaw nak ni Uncle Inteng. Agbayad kayo kano ita iti limagasaut. Anya? Para da ita iti first offense. Second offense, sangharibo a pisaos. Ay just kiki di dayta. Isong agbayad kayo para iti first offense. Ken second offense. Ay awan kwarta kwarab. Ibagam dayta kani parintay. Bali 1.5 amin ti bayadam tataba daw. Awan nga rod kwarta. Apay nagdagulit ka na ya. Salbag kidi mo dayto ay. Di nakaungit Imbaw naklang ni Uncle Inteng. Asino batisan ang makaungit nga iti kastangan aramidin yaw. Sige. Urahim nga rod ni Uncle Inteng ti umay di tao. Agbayad ka iti multam. 1.5. Uno saan? Nay, Ay rupak kwarta kayo kidi naa. Wala diyo pagdawdawatan iti kwarta. Salpag kayo kiday. Ay, agbayad ka uno. Agayabak iti pules. Pulis pare. Win. Ay kwa pare. Pagasim mo ito Ala, nudi mo kayat. Agbayad ka itan. Ay sa awan kwarta kita pare. Pagasim tawan 5 ngay. Ay, inka umutang iti pagbayad mo. Ay na yun pare. Basol mo Nagkuna di mo tong palanti paglintigan ti barangay.
bumulod man iti 1.5 pesos mo, maray. Pangusaram ko ma. Pagbayad ko kini parinteng, bayadak tumit lang intun bigat. Intun bigat matlagayam. Nga maapay nga umutang kapailaang. Sige ka din, amaray. Bayadak tumit ladagaws. Mabalin mo't ang makisarita ka ni kapitan no awan kwartam. Ha? Ibagam nga oray ag trabaho ka laangan nga agdalos iti igid ti kalsada. Saan ay trabaho ti kamanero dayta, maray? Apay nga asya. Agpidot ka kada kiti wara a basura ti kayat ko asawag. Kapitan, mabalin ka di asyak laangan ti umay agtrabahaw. Ay, saan? Ni paribadong ti kayat kong agtrabaho. Kasanungay no di na kayat ti umay, kapitan. Ay, masapul nga iso ti umay. Ay, no saan nga umay, patiliw ko iti pulis. Sige nga raw, kapitan. Ibagak day takin ni Badaong. Ay, wala. Ay, sinalungasing na ngamin ti paglintigan ti barangay. Iso nga agikaro Manungay nga aldaw nga agikaro ni Badaong, kapitan. 2 days. Sige, kapitan. Tay bagak day ta. Ay, nasaya at ay may kamailag, pare ba daw? Kanya ti aramideng ay paray. At iti sako. Ingkagpidot, kadagiti wara a basura iti kalkalsada. Anya nga ti usar nga agpidot paray. Imam alangan nga day tasakam, ba't pare? Ay, nagrugitan nga paray. Kararyak masapol ko ti pang-ipit ko paray. Nakararte ka, ipitin ka. Ha? Day ti gloves. Kastamot aglabsamot Una. Ala, kayo ka ni kwarog iti igid ti kalsada ta bantayan na ka. Anya, masapol pala bantayan nak mait paray. Una. Tama nga no awan makakita ka, tumaray ka. Kan wano iturong mo. Ay, sigurasta ka mo tatalagaan niya paray. Una. Malahin na malangay. Hinatatabadaw. Saan nga ikamanday ta sa ako nga intid ni Angkal? Ay, handa ka magayam. Kunak mo nagawit kay tayan ko araw. Gaputan mo yung nagawid ak. Iturog yung mutan dito. Ay, kwa, nabanbanuga nga rudain. Pilitan na kidain. Ay, salbag mait. Bumahon ka ditan. Tay tuloy mo ti agpidot ka dagiti basura. Ay, alaman langay. Bisit kayo dito kastoy abiyag. Pinagtrabaho meten at talaga ni Pari Badong. Yes Day tati maiparbang iti kasken ko na asuker. Sa bagay, bareng no agnakam meten ni Pari Badong. Ay, narigatan no pampanuy-nuyan iti mading nga aramin na taagruam. Ay katwen Ay, mga nutuladen dagiti daduma dita, ti naramid na. Ay, pudno day ta, inteng. jak kayat. Nasukir ti masakupak a barangay. Talaga akas ta. Di mo namnamaan akayat dakati amin a tao. Un nga ron. Adalat ta kontrabida mo. Ay, nabambanuga ka nagpidpidot iti basura to yan. Kahit napidot mo mutla ang amin a basura iti kalsada. Ay, wala. Tadamon ni Kwaro ka mang bambantay kanyak. Anya, agdwa-dwa siguro kan ka ani kapitan. Iso a pinabantayan na ka. Ay, mabwisit aki din no kastoy laing to yan. Ay kat, sardeng mo nga min ati agpo or iti makasabi daw. Anya, Agpakumbaba ka nga min kin ni kapitan. Di mo kalkalabanan ta isuka nga ron ti kapitan. anya nga agpakumbaba nga ibagbagamay. No may papan iti turay. Naturturay latta ni kapitan. Anya. At tulag ta, Kwaraw. Anya ti pagtulagan ta, tatabadaw. May kadwa itangal daw pa nagpidot ko iti basura dito kalsada. Pudno day ta, apay ka day. Nabanbanugak iti kalman. Iso akayat ko ta ginana ita. Anya, Agtulag ta. Maturugak ita dito'y sirok ti dakil akayaw. ngay, apay ngay. Kat di mo ibagbagakin ng uncle mo Nagtrabaho ko ng blatan, huwag damag. Ay, madimot Diyak kaya ti aglangsot kinyangkel ka. Anya. Ibagak ati pudnaw,
Naturo kayo lang dito sirok ti dakalakayaw. Ay, saan ka gaya man nasaya at katultulag ko araw? Nagtrabaho ka kitay. Tapno malpasan ti multam. Nalpas kundi trabaho, ngayon paramid mo kanyak, pare. Ay, Awan mo't siguro, timakunam kanya. ay nasayaat. Anya nga ay. Ha? Aramidim tumanan, tinaramid mao. Ay, saanan, pare. Nadidigra mo, tel. Nasayaat ano, nadidigrakan. Naamiris ko itang tibidot ko, pare. Agbalbaliw akong, pare. Ay, maragsa ka nakparakan ka. Liklikak itan, ti agpuor, kadagiti makasabidong ti asok na. Tapno maprotektaran tayo, ti salon at tayo, pare. Una, apay urayim ngamin amadusa ka. Sa kanto makaamirais. Ay, kat pakawanin na nga rodin na, pare. Agbalbaliw akong. Napakawan ka nga ron, itayon. Ah, Narigat mo't, no, di ka pakawanan. ay, agyaman na manan, pare. Agyaman na. Ay natatabadong. Noan niya ti pagalagadan di ta baranggayo. Agtungpal ka tapno awan ti pareko. Ilakok na ito'y bakak, tawan mo't tin makanda aruot. Medyo dakkel ka nalukmag ti bakam, inteng. Manungay ko mati panangilakom. 26 kita, medyo dakal. Ay, kat, addaken ka dayta, Numalakok di, gumatangak iti ubing abaka. Ilaklako ni inteng ti baka na. Ay, husto mo't kit di, Tadi namot la maasikasaw. Kasta aya maray. Wen, maray. Ad-adda asyak ti mapan mangipas pastor no kwa. Kan maysa, nagangumot amin ang aruot ita. At dansa mo ngamin il ninyo kanag. Dayta nga rod ti kunkunada. Sapay la ko maata saan. Ay, ilakla ko gayam ni Kapitan Tibaka na. Bayam, taibagak day tamaray. Pangibagaam ko ma. Ay, ni Badong Pare, di lang mabalay. Nga uray no dayta 18,000. 18,000 ay nagbabamot ti panggatang mo iti baka kun. Ay na, awanan ti mabalin na kananda, pare. Sayang tumid lang no kumutong dayta bakam. Itad mo kanya kaun, iti 18,000. Ibagak kinga, awan tumo ilang gumatang ditan. Apay nagkarumot ti panagtawar mon kan panagsasaum pare. 20k, parakan ka. Anya? Apay, di lang mabalain. Aday talangan 19,000, pare. Pag sinapatan ta. Ay. Nagrigat ka kat akasarsaritan. Sige malangan. Gatanga mon iti 19,000. Kasta, dayta mantikat kuking kabaray. Sige, 19,000. Dayta, itibakan ni Parinteng tuyang. Dakil mo na niya. Unmag, apay, binayada maun. San pay? Awan pa'y kwartak. Payadak tuan, doon adda kwartak. Anya, awan mo't gayam kwartam, ngamapaya nagtawar-tawar ka. Bayadak to ka day. Siyak ti makamaw. Pangalaam to ngay iti 19,000 na pagbayad mo kin ni Kapitan. Sana parikot dayta. Ayan ti bakam, inteng. Nakapagudlat ta ijay turod Mapadmunto mangki di iyalis. Siya kun ti mangiyalis iti mabalin a pagharaban na. Thank you Sige, taday, ada pa'y meeting ko ijay barangay hall. Ay, apay, di pa'y binayadan ni Pari Badong aya. Saan pa'y nga ron? Una na nga umay to kano inton adawaya na. Ay, bayadan na kuman tapno alaendan. Tapno saan nga isupay apagtaktaktakan iti oras. Ay, urayan talatan. Inakon ijay barangay hall. Anya ka diti ibagam, kabadong. Umay ko ibagang at dabakak iti bangkag, maray. Ilakom kanyak? Kasta ko mga rod, maray. No, kayat mo Umay ka, tumay mo kitain. Mano kumangay ti panangilakom kanyak no bilang. Tinasayat, umay mo pa ikitain, maray.
Uyod ko dito yung baka. Tata Badong! Karting at tumanaw dito. Ang daling warag. Karting ang matimang na baka. Pumanaw tan dito. Kabadong, itay kami pa ikan ni Marito yang dito. Kasta maray. Napan ko pa yung amin pinainom da ito'y baka, maray. Dayta ka diti kun am abakam. Awan, maray. Iso da ito'y. No kaya't mau di gatangam itan. Manungay nga ruti bayad na dayta. Tangay papartimot ang mailako akas kunam. Di oray 30,000 langay. Awan latawar na daytan. Sige, maray. Oray 29,000 ay. Para king ka. Mabalay. Sige. Bayada kaun. Agyaman akbari Mala. Di ka agdanag. Ta siya kaun. Ti mangiguyaw. Di ti baka. Ama panitayan mo. Sublik man ay. Dito'y ti baka. Ti parintay. Apala ko ta di na madlaw. Nga impanaw ko biay. Ti baka na. Anya ti aramitam. Dito'y kapailayang tuya. Tama panak iti balay ni parintay. Anya? Bantayam ti baka. Ang mga nod na mangala. Apay. Mapan ko ayaban ni parintay. Tabayatan tan ti baka na. Itamot lang. Ay, kasjay. Malangarudan, mapankan. Masadutak nga mapanpay lang iji turod, iso abayadam itan dito'y pare. Kastaya paray. Alam nga rodan. Dito'y bayad na paray. Bayada kan. Ay, kas Una. Kas nga rod. Di kagdanag. Kas. Nukas. Atay. Bilangag pa'y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partakakagbilagan niya pare. Parta ka. 90,000. Kay pusto mo lang. Dahil pa nagbilang mo paray. Ang mga no sobra pa. Sobra ka dyan. Bayat. Very good pare Badong. Hala, kuyuda ka. Ito'y bakan pare Kaya nga ro ka binayada mo di bagi mo. Nakaon. Nagmayat mo ti sa sagawisiwan na nga imadayaw. Ay. Sana balik ta binayadan ng tibaka. Sangapulo aribo a pisos. Kunaman. Ay na. Nagsaya at gayam. Oray awan ba katanukas toya kanayaw na. Ay, kituwin mo ta. Makakwartata mo ta. Uray kaskasanaw. Ay na. Inggoyod mo lang gibaka ni Kapitan. Adaw na kwarta. So nagsipot ka man ng tuyang. Amwab na dapay agilakaw iti baka. Sigay, di kagdanag ba daw? Taag siputak, no adamamuak. Ipakamuk adagos kan ka. Wain, uray baboy, manok, kalday no isaw, nuang, mabalin lata. Nasabat ko ni Tata Badong Nagkapod ito'y balayo ang kail. Ay, nasabat mo kaya? Wan! May na binayadan kanyak tibaka. Iso mapanaguyudunin. Tada ijay turod. Anya? Kit no nakita kidikal man na ginuyod na tiba kayaw. Ha? Ay, nangipananangay. Nakita ba't nga inturong na itibangkag da kininana to yang. Kit no adda ijay turod tibaka ti amok. Halangan nga insubli naman ni J. Turaw. Ay, mati kawak Ay. Uni mo tiba ka day jay, marikwanan. Wan, ginatang ko ka ni Kabadong idi kalman. Ijay? Iji bang kagda Ta inayaban na kanapan ng kita ijay. Ha? Iso nga di makita, ay, kaya't kumata nagatangan Ay, nukas ta? Imo na nga ron nga inlako na kan katibaka. Sakbay aginatang na kanyak. Binayadam gaya man. Ha? Ay, manungay, ti pinanggatang mo kan kwa na. 29K. Ay, tingling na kagawad. Ah? Ang mga numatalimudawa. Namaysaan na kan ni Pari Badong.
Agasam ngay. Nasakit tinakam ko. Ay, umay ag tawar-tawar. Ay, sa paintad ko matitawar na. Tirigat na. Awan gayam kwarta na paggatang na. Ay, linibas na pa ngayon lako ti bakak. Kalpasan na. Isaw, ti pinagbayad na. Ay, siniriban na ka ni Pari Badong. Gaputa busy ka. Eh, gaputa muna abisi ak iji barangay hon. Siniriban nakmatan. Aha. Tirigat na. Nababala ang ti panangilakom. Idinto, tain lako na iti 29K. Ay, saan ang mabalinda ito'y kanyak? Kag, anya nga rod ti aramidaw. Napartiyo ka din tibakan niyang kalinteng, kagawad. Saan pa ikwarog? Apay ka di aya. Nasayahat nga rod no kasta. Linukunak ni Paribadaw, kagawan. Anya? Ay tinasaya at isublim ti kwarta ni Paribadaw, kwarog. Anya? Ibaw na ka mang isublay? Ay, una. Tapno isubli na mo ti kwarta ni kagawad ko nang. Ha? Tangay di pa'y naparti ti bakak. Ay, sublik itan. Kasanungay, no saan nga umanugot ni Pari Badong. Ay, padasin na ta makita na nay. Nabatad apa ng luko ti inaramid na. Ay, saan na bali lako ma? No basit lang ti impatong na. Ang dakkel mag. Sinuswerte ano kasta. Bareng ano kayat na. Ay, tawar-tawar kanyak. Kagayam. Ila ko na itinangin-ngina. Ay, unay lakit din aya. Anya nga tanubaybay am laengan. Ay, saan? Katkatawaan na ko na. Nukas dyan ti aramid. Ala, makaamu ka nga road intay. Anya ti kodam ko arag? Isubli ka no ti kwartayaw, tatabataw. Ha? Tapay ka na. Isubli ka no ti kwartayaw. Ta isubli mo ti kwarta ni kagawad ko anang. Ay, sana mabalin na. Dakig kastan. Adda. Nang runa, tada kalukwan na napasama. Anya, awan may ti kalukwan nga naramid ko ah. Adda. Tinawaram iti nababang unay ti baka. Sa kalpasan na, inlakumpay nga imuna sa mo binayadan ni Angkail. Ay, kuwang aming ko araw. Awan kwartak iday. Isuan naramid ko ti kasjay. Wais ka mo talaga niya, tatabataw. Sana bali ata kasjay lang, mate. San mo't nga rod ang mabalintikas day? Iso nga isubli kong ti kwartayaw. Ta isubli mo't ti kwarta ni kagawad ko na. Anya. No kasta nga roy, naamuan ni Kapitan ti inaramid mo. Ay, kasta nga ron tuya. Kasanungay daytan, imbati latama ni Kwarog ti kwarta. Uwin nga raw. Kit isublik ka no umitin di kwarta ni Marijuana. Anya matan, di awanan ti 10,000 pisos ta. Awan na talaga na. No isublik ti kwarta. Ay, ninamnamak lakit din ang makagatang akon iti makina. Makina nga niya. Washing machine. Kastang raw. Ay, pumanaw tan sapay lang dito kabildatan tuya. Tapno didak masingil. Ay sus, ad-adan ajak kayat ti kasta, badaw. Anya nga'y kabadong. Sublian mat ni Kapitan ti baka. Apay ngay ka no, Maray. Sobra ka nung ngamen ti impatong mau. Kat 19 kila ang gayam dayjay. Pudno siyempre. Inaramat ko matiutak ko Maray. Tangay 19 kila ang matgayam ti pinangbayat mo, anya. Kat isoblem ti kwartak at 29K. Nanginaunay gayam ti pinangilakom kanyak. Anya. Isublik lang ti baka. Ta nanginaunay. Ay, sobra. Ha? Ay, aguray ka, Maray. Ta kasaritak mampay ni pare intay. Ay, makamo ka. Basta isoblem ti kwartak. Mga asim ka dimot na pare. Di mon isubli pa Ay, nabatad apa ng luko ti inaramid mo. Ay, pare. Siya, tinagrig-rigat anang ipaspastor iti baka. Inguyod mula nga inlibas. Ay na, kasta lang. Tiyan dautag na anaaramat pare no maminsan. Yay. Ay, sublik ti baka.
Dayo asaan nga umno ti presyo na. Anya, ure at kinayat mo mo pare. Ay matitirik na nga raw. Apay naglaing kan na. Ay, di ka kumamagpungtot na pare. Nukas tamad lang. Di... Ay, Ah, jak kayatan ti adu lawat. porsentua mo ti kwarta. Na Tas si gamit ti nagbabawi pare. ay nagadukit sa umot. Ay, linibas mo nga ron ti baka kanday. Ha? Makapong tutak makitam. Ay, isublikon pare. Kundi marikwanang ti kwarta. Ay, nasaya at may ta isublem. Uwan pare. Kat mabalin mo na sublian ti bakam kinkwana. Agya manak Kat pakawanan na kuman na pare. Na, ay mala, pakawanan ka. Ngaminton maminsan, di mun ar-aramidin day ta Ayat mula amaadan iti kwarta, mangluko ka iti padam at taaw. Ay agasam nga iti inaramid mo. Linibas mo, ngayon lako ngayon muna ti baka. Ay madiday ta pare. Agbaliw kan, di ka mangluko iti taaw. Ayat mula amaadaan iti kwarta. Ay natatabadong, maadaan kang agpaiso iti kwarta. Ngam, iti saan mo't anasaya at awagas. Apay kabadong, anya tigatangem, taitay kapay anakatakder di tasangwanan ti Tersinak. Nakatakderak lang mat maray. Kat gumatang kan ang araw, tapno daganas mo nakistambay dita. Makakapiyak kay. Kaya't kukumatay ito'y tinapay maray. Ay kagatangem mo na Ang apay yak makikita ni Kwarog maray. Ada ni Kwarog, ngam adala ng ibaunan ni Kapitan Kenkwana. Ah, kastaya. Apay adamdamagam aya. Awan gayam ni Kwarog. Isa... Alakaw, dito isang asupot at tinapay maray. Nakaw! Na! Ay, kabadong! Bayadam day ta intaray mo! Atay, Kapitan Tuyang. Nay, anya day taawit mau. Damagang pala. Tinapay akit kita. Nangalaam. Ijay tersina ni Marikwana nga. Inutang mau. Ipadpada nagtumagking kang aguutang. Imposible aginatang mau. Katawan mo't kwartam. Apay, masapol ang maamuam na gitaba na gaya. Agtimpla ka kidain, tay Kapitan na ituyain. Anya, basta latan intaray ni Kabadong di may sasupot at tinapay. Wan nga road maray. Ay, naamuan na laang nga awan ni Kwarog ita. Intaray na mutlatan. Da, apay ngay. Ay, ni ngamin Kwarog ti kabutang dagiti nalalastog di ti kabildatan. Ay, won, tanaturod gamin ni Kwarog. Iso nga inala ni Kapitan Inteng nga agbalin at chip tanaw diti barangay. Ikuan ket ita taawan ni Kwarog. Kayat nasawan nga aramiden na ti amin kayat nakalukwan. Naggapo nga kay Tersina ni Nana Kwanang. Kat Eh. naibagahan na kanya kang intaray ka no ni Tata Badong ti may sasupot alako na tinapay. Na ay, saan na binayadan? Intaray na nga raw. Sus, naglukon da dya apari ba daw? Naman na lang nga awanak. Agarami din iti dakais. Di na mo asimang peta kaon. Kaya napay di na amaw nga ada ak kapitan. Mas kabuting nakngamin nga iti sika. Aya! Abay, no kabuting nakakumakas kapitan, di saan ko mga agaramid iti kalukwan. Ay, wanan niya. No naramid na iti muna, siguradong aramidin naman inday ta. Ay, wana. Anya ngay nga rin ti aramida manggail. Anya nga agpaiso ti aramida kun ngay. Panunutin na pailang. Wan Panunutag narigat ti agdisisyon latan. Marigatan kan samot nga agpanunot ang gail. Si kan samot nga minti mabutang kini kumpare mabadaw. Nasaya at mataim may kadito'y Tersinak, Marituyang. Umayak gumatang maray. Amum ka din ti inaramid dayjay akabadong. Anya ngamin ayati inaramid na. Oh, makitam dayta. Agin didiam mo ka manin ako nak. Ay namaray, adda inyawid na atinapay. Kit kuna namut aginatang na. Anya ginatang na, intaray na latan. Saan na binayadan? Kuwan. Apay, saan na nga imbaga daytakan ka?
Ay nasaan nga ron maray. Ay kat pasensya mo na ni Badong ka. Adda ngamin kasta nga ugali na ka. Anya a klase nga ugali. Ti basta latan, mangitaray, iti kayat na nga itaray, asaan na bayadan? Ay, adda ngamin pakarwon na. Saan na mabalinday ta, Maray? Ireklamo ka ni Kapitan Dayta abadong mau. Ay namaray, saan mo matan ang aramidin dayta? Mano ay ati bayad jay tinapay. Bayadak laang ngayon. Adda pagbayad mau? Adda mo. Sige nga rodon. Bayada mo ta saan kon nga ireklamo ka ni Kapitan. Sige maray, mabit laang. Terwar ko jay pagbayad ka. Binayada ka jay intaray mo at tinapay. Nagkunaking ka bayadam? Kaya't mao ti maireklamo kin ni Kapitan? Maibabain ka ba daw? Maungtan ka pa'y? Ay, saan ko akabutang dayta, Kapitan? Di ka lang amin mabain. Pagbay na kumangay, dayta nga inting batingteng. Ni Kuarong ati kabutang kaw, ta kumidaglatan, angam ni parinting ngay. Uray layat-layatak iti danaw king kugtar, umisim lata. Nagturad kan ngagsaw iti kasta. Di mo pa'y ngamin nakita kat, anak kaungot ni Kapitan. Apay, saan ka amakadlaw, Kapitan? Ay, anya dayta kagawad. Imado ti loko-loko dito barangay tayo. Imado aya? Wen, iti rabi agpukpukaw dagiti arte, kat agbarsak dapay iti balay. Na. Diyak amo dayta mapaspasamak ah. Anya nga iti aramiden dagiti tanod mo, Kapitan. Apay adida grunda. Amom no asino ti kalastugan dito barangay tayaw. Ne, ay asino man ang dayta kalastugan? Ni Kabadong. Payam ta kasaritak to. No kayat nati makisaritakan ka. Sakti Kapitan din din kayat. Aho! Nasken anaturod ka sumango ken kuana, Kapitan. Naa, taapay. Anyat pagkit kita am kanyak. Kasla nga min naturturad ni Kuwarog ngam sika, Kapitan. Ay no naturturad. Naturturad akpay ah. Ta sakti ng tawidan na ititurod na. Ay, nagmayatan ti agigop. Itidigaw, Kuwarog. Rumwar, dahil si Taturay, naglalaban tayo. Angkal, Ah. ni kumparim abadong dayjay, agpukpukaw iti kalsada. Aya! Hey! Kita ngamin adi tatawa. Rumwar kayo na. Bayab nga agpukaw, aginggat agpaparaw. Naglalaban tayo. Saan mo nga nawaan? Kita nga agigupak. Nungay at damadanog na ditarwar. Tatakiro kayan. Awan madanog na, danag mun aya. Aho. Sak, di ka tuturadan dito yung kabildatan. Na, Rumwar, dagiti kaya na. Talumaban. na. Naglalaban tayo ah. Isu kano te katuturadan. Bayam dita. Marituyang, bagbaga mo't ani badong mau. Apay maray. Aday naramid na maday. Saan mo nga amo dya inaramid na idirabe Di pa nagpuka-pukaw na. Nagsapa ak anang rekep, gapo iti nervyos ko. Nabarte nga main iso akas jahi. Isu nga rod abagbagaam. Ay namaray, uray bagbagaak, aramidin na lata. Kat kasanungay, baybay antayulatan akas jay ni Kabadong. Ni man Kapitan, iso kuma at imang bagbagakin ni Badong ka. Kabuteng samot ngamin ni Kapitan ni Badong Mau. Ay katbay amlat tangaruden akas jay ni Badong kaw. Kasano nga tadaytan Marimilyang. Awanan ti mayat arumuar di tababalayda, gapo takabuteng da ni Kabadong. Wan nga road maray. Awan mo tanti umay gumatang dito tersinak. Ay wan taakabot ang dangarod ni pare Badong. Ay, dumanog ngamin kanuno babartag. Agpukapukkaw pa'y kunama. Narigat akalabanan ni Kabadong. Iso asaan nakamasdaaw, no kabutang ni Kapitan. Kat, asino ngay nga rood ti mga nawakan kwa na. Amin mo't akagawad kat kabutang da. Nang runa no kastaan na bartag. Ay, unay lakit din aya. Pare! Parinteng! Nagsabat ta dito'y kalsada paray. Uwan nga rod, pare.
Nagmayatay, dahil panagsabat ta. Nabartak kan samot paray. Ay, kaya't ko, no mabarte ka, naturturida. Napigpigsak at dumanap. Ay, saan? Dakas ti dumanog paray. Ha? Ay, pagpraktisan kan sa. Makapanirbyos Nagtakrot ka na, Kapitan. Ay, saan nakasta paray? Dayamot kapitan at takrot. Kasi nga ngay, takrot a Kapitan. Na- Ay, umasidag ka, tag dinarog ta. Ay, saan tadakas ti dakaapan na? Kaya't kung arog naglaban ta. Tinasayaat. Agawid kan, tapno mausawan ka. No ngay diya kayat. Anya nga ti maramidam. Ay, no di mo kaya ti agawid. Siyak ti agawid. Oh. Nay. Ah, ha. Apay nga, panawan na kan. Kung nagmaghin ka nga aglaban ta, pare. Ay, nasaysayat nga aglaban ta inton saan ka nabartak. Takrot ka hindi, Kapitan na. Awan sirbem, Kapitan. Anya timbagbagam kin ni Kapitan. Di ka lamabain. Adaya, may timbaga kingkwa na amaday. Nakita ka nagsabat kayo di ta kalsada. Uray mula intudo-tudo. Intudok lang may lugpap nga agong na. Apay da ka saya. Imbaga tanaanos ni Kapitan. Kat saan nakatinutupan. Imbag ko na ma, taday dyan lang tinaramit ko kingkwa na. Kasanungay, no nakaungata, dinanog king kinugtara. Saan agapaw tapas pasensyaan na ka ni Kapitan? Aramidin mo, ti kayat mo nga aramidin kan kwa na. Pasinsyaan nga. Di ko na talaga takraut na ita, Kapitan. Intudo-tudo na ka ni Tata Badaw. Ng binaybay amlatan nga aramidan na daytakan ka. Ay, pinasinsya aklat ta kaanakan. Aging katkano agpasinsya ka. Marmarwaman day tatawa. Ha? Unan niya! No, jak la ipapaubayakan ka ni Tata Badaw. Ay. Agpakita akon Ha? Di pa nagkunang panawanan tapno ikak iti pagnakman na awan port. Gato na. Ay. Ipukpuk ka na, takrot ka. Ay, saan nakatakrot? Napayaga ko na kapitan. Ita lang ada nang ibaga takrot ha. Ha? Kaya't mo asawain. Naturad ka hanggail. 10,000 at iturod ko. No, kasta nga raw. Ipanagnak mo iti dadya kumpari manaturad ka. Ay, uwan man. Sana ko na makibiyang nga hanggail. Makamukan kan kwa na. Ay, kagawad, mangrikap ka butin. Apay nagsapa butin. Mangrike pa kon, Kapitan. Ay, dakasan. Mabartak manin ni Kabadong kat umay agwala dito tersinak. Marmarwam dayjay a people Wangarod Ay, masabat ko kuma. Apay, no masabat mo, Kapitan. Kabaulam alabanan. Ay, 100% Ala, aglisi ka, Kapitan. Tabang rike pa kon. Uray nalawag pa'y laang. Ay, agore ka. Day tamo ni Badaw, nay. Isuti sumungan. Ay, delikadaw. Ha? Ay, saan ka mangrikap? Ni ita apay. Buya ti panaglaban mi. Aglaban kayaw? Ay, uwan Nay, adaytan. Nagkita tamad langay, takrot na, Kapitan. Kunamlan asinaw, Kapitan. Saan nakatakrot? Nagaman nga ron ita, Yeah. Nay. Nay, inlayat na ni. Nay. Nangatumaganti kong tarmo, Oh, una. Apay talaga mo. Kung nakman no di mo may ngato na gitisakam, gapoy tirayuman. Na, adupay la sa umat. Ay! Umangon ka, tayo panagnak mo, anaturad ka. Diyan mo din makabangon. Ay, tulungan na mo din na marikwanan. Ay! Ay! Nasaya at mo. Tainikam iti pagnakman ni Badong ko, Kapitan. Ay, kunak no, guraan nak, mare. Maragsa ka nakpay kidi, Anya? Nakayat ko dyan naramid mo kin ni Badong ka. Ay, maray. Ayan na nga ni pare ba daw? Aday jay balay may Kapitan. Mabuteng arumwar. Ha? Kabuteng naka. Ay, ibagam adi ng tuwar aramidin ang nagiti jakayat, Won, Kapitan. Amo na daytan. Eh, jakayat nga agwala-wala kan agpuka-pukaw iti rabiin ni pare ba daw? Nakalistan day takadagitisan arumbang nga aramidon na. Oh? Ay,
Saan nga galalatan itilako ni kagawad Naibagak matan kan kwa na dayta, kapitan. Very good. Kamaw dyanan na. Di nang tagtagibasit ti kabailat. Ta siyak ti katuturidan kapitan. Idi pa nga muna dayta, kapitan. Limas tuglang amay. Itaban pa ay arimwar ka ay jebalayaw ka ba daw? Ay, yun maray. Saanan ang sakit na dinanaw kang kinugtaran ni Palinteng. Tagtagibas hitam nga minunay ni Kapitan. Uwin nga ron maray. Amok itan. Ang naturad gayam na ita kumpare. Isaw ti katuturadan nito'y kabildatan. Kat ni Kwarog ngay. Ay, segunda lang ni Kwarog maray. Number 1 latagayam ni Palinteng. Ay na, tatabadong. Agnakam kamot nga taitan. Ala sigay! Dadan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.